pegang lengan tangan kiri, lalu tangan kiri pegang lengan tangan kanan. Ya, betul. Sudah, kita remes sambil kita dorong perlahan, lalu kita kencangkan otot payudara. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sambil didorong, Ibu. Sambil didorong, Ibu. Jadi otot sini kita makan begini. Iya. Jadi harus kerasa di sini ya. Masanya langsung kenceng talen. Nah, kan kalau nek didorong ini ku, kene iki krasa lo ngotot kan, Dek. Ya makanya karo ngotot, yu. Dorong iki karo iki niki kaya rada di ngene lho. Jadi waktu dorong iki, bagian iki dhewe melu kaya ngit ngono lho. Kaya rada di busung ngono. Wes sama meneh, Kai. Gedekne pantat. Terus untuk kalau gedein pantat harus berdiri.